Bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse ce message pour la raison de mon absence envers vous. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser. Franchement, j'avais pas le moral pour partager mes vidéos avec vous, avec tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire dans le monde et surtout en Algérie, parce que ma famille est là-bas. Que Dieu vous protège et prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. أزول فلاكونت أزول فلاون أساقد خدمة لا فيديو ماشي باش تبارطاجير لا غوسيت سي جوست أو كنتي دينير سمحمثية غافغا شحال هي كيني وتخدم غارا لي فيديو سي باسكو كنت زرامت لو فيروس كيني يخدم خسار يثمورا اي سورتو الجزائر شدني فاسن النار وساع غارا المغال باش تخدمها لي فيديو أثناء ذات متاثن وذ مقرون وذ مشطوحن وين يموثن أثني رحم ربي وذ يقوضنن أثني شفا ربي اي سورتو تحذروا ثمان وين خدموث لي ماسك لو جيل تباعدوث تجاوث المترا بوكاراون خاطر الطناقي ويتسمح راه هادي فكر ربي التاويل هادي سبع ربي فلانا حذروا ثمان وين لي زوبيتو تشورون أثن ولاش عندها أثنرن الأكسجين ولاش حذروا ثمان وين حذري مولا نون ماذن كينوني ديني غجاكون ذي لهنا تلويث الله فيديو نظام ما يفغى ربي ثنميرث